ملی ریشکرنا سر کاسبکاران شوتاندنا بازاران ل پارێزگاهین کوردستانی ئێستا ئامادەی شارێزایی سیاسی ژێ دووهۆکێ میوانی منە سلااو بۆ دەکەکەی ئەحسان کەکەی ئەحسان نوها پێکەکە دهین ساڵانە لە هەرێما کوردستانیە gelek ceh dagirkirine bûye egeraviyekî gundî gundên xwe vala bikin sedan gund hatine vala kirin niha jî şewtandina bazaran li Kurdistanê biyanî bi rastî stratejiya PKK çi ye armanca PKK çi ye çawa dikare karek wisa bike kekê Ehsan helbet PKK وەکو گلێشێکی کەفتیەت ناف لەشێ خەلکێ کوردستانê û کوردستانê bi giştî da hemî gava em ê dibêjin heş damezrandinê hetan û ke tinê wan kar û çalakiyat ketiye ku êşandinê digehîn te xelkê Kurdistanê bi giştî heke berexwedaya berahiya damezrandina wê Tirkî ku destê mîtê û navendê destsalatê neteweyî Tirkî desta tê de hebûye berî her tiştekî PKK wekû rêkxestinek kar îna wekû grupek kar îna dijî hemî hezbê siyasiyet Kurdistana Tirkî piştî ku berûbiyabê berfir hebûy û çiyayê xwe bigehîn te herêma Kurdistanê an dibêjin başûrê Kurdistanê dibînin helberahiyê PKK diviya ew bizava rêzgarî xaza Kurdistanê ku li başûrê hebûye şûreşa Gulanê ku pêgehê xwe li Kurdistanê çêkirî bûne û devereka mezin rêzgar kiriye hemî gava wan sinûrêt ku hêzet pêşmergê lê ku kîne deverekê tenayet rêzgarkirî xelkê me lê akincî kirî û hate parastin PKK li wêrê teqet gel tirkat kir bi hundê Tirk bên ser baregahê me û ser gundiyê me da bigirin ev salê bêje heştiya da hawisa PKK dest herekê kir bîrame tê ber sala heştê û sê PKK hindek teqel ser sinûra kirin bez bu hundê bû da baregahê me leqê wextî de kulkumatayî bû ser sinûrê devera zaxû bû گواشتنکا ترکیه و هرچه ترکیه هات نسر اجبر PKK بارگاهات بردان او گنده سنوری جی کو دولت سری شورش و خباتا پیشمرگه هات بنا رزگار کردن و خلکی مچ بو سر آبادان کردن سال 83 جاره کدی تر هات نبردان خلکات خاره بارگاه لقه هنگی هات بگاستن بو دبرا نرباوره کان گنده کد بنزه وشکان لی PKK بالا خوش بنت کرد هر جاره کدی تر سر سنورنده تقدیر آویشته هندک پیگه بنگه ترکا دا مایتکرنک چه ببیتن دا حکمت ترکیه و گندا قصب کتن دا آبادانی کردستان نچه بیتن پشتی سرالدانه پرنگه که اشکاراتر PKK جاره کدی تر دست ثابتیه نه هلا گندت ما آبابن برای بیرام باش تهتا و خلک ما قصد گندت خو کرد پشتی اوید خلک ما اول کوچ بوین و در بدر بوین چونه ترکیه چونه ایران آن هاتین نجاری و هاتین باجر آن کفتین بحر که کفتین ججنکان الانجام سیاست حکمت عراقیت شوفینی و درندانه و انفالا خلک کی قصد گندت خو کرد گندت خو آبا کردن لپرنگه که رسمی سال 1992 PKK اعلان شرکی کرد سر گل هرما کردستانه ند گل حزبکه گل هرما کردستانه بو سبب سرکی او گوت همی هات نویران کردن خلک گندت خو بردانه و ایدی خلک بیزار بو اش گند صوتونه اش گند ویران کرنه و در بدر کرنه اوش 92 حتی نو که PKK نهلایه نزدیک 800 گنده هرما کردستان بهنه آبادان کردن اوید آبادان جی بوین هاتینه بردان وان چند سال دیمایی که حتی با چند روز دیمایی که جی دبرا پارزگاه ها دو که تایبتی گنده سنور آمدی او گنده هاتینه آبادان کردن جاره کدی تر بر زیده گاویت هبونا PKK الوان دبرا جاره کدی تر گنده بردان کردن جاره کدی تر گنده تو بردانه و اوتا اوه سیاست که احسان نها سیاست که بردان که احسان که PKK باکوری کردستانی قد تو خاباتك وينمايه نه باكوري كردستاني نه خاباتك نه چالاكي PKK نمايه يعني استراتيجيا PKK لباشوري كردستاني چيه دخوازي بگه چي لباشوري كردستاني يعني دسلاتك كردي بيش خود دسلاتك كردي كردستاني هي الباشوري كردستاني فرم هرما كردستاني هرما کا دستاريا خماليا خلق كردستاني خلق کردستان خلق هرما کردستان بخینا خو پرونتکت خو قربانیت خو اف هرما چه کریه ملک خلقی هرما کردستانه PKK گوراپانا و دیاره
بس ابا پککت کت نو کل گل هری ما کردستانه سیاست کا دجمنای او سیاست یکونه هلیتن کردستان یا چه پارچت کردستان به آزادی شاد بیتن سیاست پکک سیاست کا خراب کرنا او تشتی آوابوی کردستانه مل هرما کردستانه اکود گود بیجن خینه و پرونتکا و قربانیدان هرما که آوا کری پککه آباد کردن نه هلیت آوا بیتن اما واروجا او تشتی که عجیب و غریب دیار بو کو او سلطنت هاتی نکرن الباجر دوکه الهبلره الکرکیکه وان جها الوان بازار یکو پتر خلک ما هزار و پریشان تدا بخود کریه درگاه که جین و رزقی هاتن آگر بردوان اختی آگر برده هنگی مد گوته افرنگ سلطنه ابها لازمه یارک خستنی بید یارک خستی بیتن یا تشتک بیتن پشتوه چونکه نمعقولت لحظت کم دا نزدیک 106 دکانال دهوکه یا الهبلره یا الکرکوکه بهنا سلطن که واتا کاری که رکخستیه اجدیده که هی یهاتی هاندان کوه خرابکاریه بکن خراب کردن گنده سلطنا وان بازارا سیاست که بهند کردستان پی خراب بکن سیاست دجمن و دجمنکارت کردستانه ایدی کیپ کرد که خانه دجمن داد دجمنکاری کردستان اید کن دا که اف آرام یا هر ما کردستان بله که کسان هر وها دخوازم که کسان دخوازم هر وها بپرسم نها دوهی سیکس بخوا گوتن کو ایمه به امری پککن به فرمانا پککن پشتی راهینانان پشتی کو ام چاوا واجه هم بشوتین ما افیکر و دیار کرن گوتن گو بدسته یعنی به فرمانا پککی ما افیکر پکک جی داخویانی یک درخستیه بناوی که جکت بیجی ما نکریه یعنی چما افکسوی بیجن پکک فرماندای مجبو وان خرابتره گوا گو بیجن پکک فرماندای ما بکرتی گرت دوی چرشوی ده برسوا من بده فرمو که ابخو شرمزاریه بو هر کسی که اف کاره کری و بالتأکید او ابخو چونکو یتاتینا پیرکرش لای پککی و کوفی شوری بکن پککی جی خود بینید ری رشک بو چه بو اندامتوا دامپدانه که بکتن سرکریاره که حوصا یا ترسنوک یا تیروری یا چپل یا شرمزاری برای پککی ده خوش پارزیتن لی اکو گوتیش وقت شاهد خو هات شهدهی دا بیشتن اثر دست پککی یا هاتی ما پرورده کرن دا به شوله بکن خو ایدی حوجانا کد پکک خوشه بپارزیتن بیت او پکک اگر حزب سیاسی کردستانی بیتن بیتن اعتراف خشاشی خوب کد خلطی خوب کد تاوانا خوب کدن و بریاره که در حقیقان مجرما در بخیتن چون که او کسی دیگرتیش مثلا حکمت عراق به تحقیقات کردن حکمت عراق حتی حد که مازن پشتوانی پککی کرد حتی اون که تواجد پککی الوان مناطق های حکمت عراق لهی که وقت حکمت عراق مجبورین پککی تاوانبار بکتن کفرنگ کشرانگل هندک منطقه تنسیق قل ده بیتن بس وقتی که تاوانبار خو اعتراف بکن بل پککینا و پککی هم تکلیف کرین ایدی چه حجت نمایه بس پکک زیت تحمل ری رشاخونا کتن چه پیام پیام که در خیتن ولا امنین پا بعد بچه و بجن بله اگه ابا وکو تاکت مرو واجبن نمجبورن خو متهم کن وکو پکک اگر حکمت عراق یجی نمجبوره پکک متهم کد هک راستیک بو توانه نبیتن اوانا کری برنده ری رشی و شرمزاریه نزان ده چا خوجه پارزن برنده ده بجن ولا امنینین پاکی ده وقت بله گلک سپاس بوده بریز احسان آمدی شارزای سیاسیش ده هوکیل گلم